Ngut kibriu layap adin kencing man saujur na kecing permthai bom ban Pynpra siang ban Yoklong Dewïong hagway Jaka Thangsko East Chanty Hills District kepelaja menakar flight trip Nongbylla arjapsan kibor pulit kim cuba ban pensyai lor keni kejingca ban nak kitolong khubor pat laong bo way na kibayap ketika sengi baja kecing bethai udai na Bangladesh kan bo way per boyap udai belatip kerteng kum Ashok Tamang bo niu layap apren kejing syah sumar Civil Hospital Shillong menak shitrek Kuala Lengkot arja apun Rio kitolong khubor thu bagi try par Dewïong ketika Jaka ki wanra dagi Bangladeshi ban tray nomor kansuk ban be eki larajai shusho laong bagi bamensau ki babun ki dagi Bangladeshi balapan phai no ru eki katkum ki videos bal sapriang i rinsan social media law bagi ni ki bamensau ki don kecing engding hakaman kadurkhmat berrendang jungki ये तो कंप्लेन कर देगा ना हम लोग भी वो ब्लास्टिंग का क्या समस्या है pues हाँ नहीं तो बदला डाल इनको दे उड़ा Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.